Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli liuphendule olamukela ngumfundisi uEsindlovu ngihamba labafundisi bamababili uCK lo OP ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuhlelo lwethu lwamaviki wonke lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu ke angasiphathisa aqhubeke phambili esibusisa esivezela ilizwi lakhe. Umfundisi OP Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Singakangena ohlelweni lwethu namhlanje ithini ngikhulume ngogwalo lwethu oluthiwa iGreat Controversy ngesilungu kumbe impikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane. Ungaluthola ngesingisi loba ngesindebele. Thumela umbiko wakho ku 0718444196 kumbe ngaba lombuzo ngalokho abafundisi abakuchasisileyo ngakuzisanga kahle yenza njalo siza kuphathisa. Bafundisi siyabonga ukuhlangana. Sesikhangela incwadi kaSambulo sesibanga emaphethelweni ekugcineni kwayo kunjalo. Sifunda uSambulo 22 sizacela umfundisi uCK Mpofu asifundele uverse 1 sisiya ku5. Ngiyabonga mfundisi. uSambulo ngu22 verse ngelakuqala sisiya kwelesihlanu. iBhayibheli lithi lona ke wasengitshengisa umfula wamanzi okuphila acwengekileyo kakhulu evele esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu. Egeleza phakathi kwendlela yomuzi. Kwakumi inxa zombili zomfula, isihlahla sokuphila esithela izithelo ezili12, sithela izithelo zazo inyanga ngenyanga. Lamahlamvu aso angokelapha izizwe. Kakusayi kuba khona lokukodwa okuqalekisiweyo. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu siza kuba kuwo, lezinceku zakhe ziza kumdumisa. Siza kubona ubuso bakhe, lebizo lakhe liza kuba semabunzini azo. Ubusuku kakusayi kuba khona, kazidingi ukukhanya kwesibane loba owelanga, ngoba inkosi uNkulunkulu iza kuba yikukhanya kwazo. Siza kubusa kuze kube nini lanini. Siyabonga mfundisi. Akuhle usiqalisele ngokusichasisela ngalumfula lokubana ukutshona ngobukhona bukaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi wami, njengobana ke sesifundile lapha nevesini lakuqala ukuthi watshengiswa umfula wamanzi okuphila acwengekileyo kakhulu evele esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu. Sinanzelela ukuthi umfula wokuphila lo utsho ukuthi kuzaba lempilo enaphakade ngenxa yokubana ke kulomfula wokuphila. Njalo sinanzelela futhi ukuthi lamanzi akhona azaba ngamanzi azakwenza ukuthi abantu baphile kokuphela, ngoba uNkulunkulu nguye umnini impilo, nguye onikeza futhi impilo. Ngenxa sibona umfula lo mfundisi, ngumfula sibi nje okwazi ukuthi ngumfula ngumfanekiso, umfula sibi lo ongumfula esiwazi. Siyabonga mfundisi, njengokutsho kweBhayibheli ngibona ngumfula sibili njengokutsho kweBhayibheli. Kodwa ke umehluko wawo lemifula esijayeleyo ukuthi lo usuka esihlalweni sikaNkulunkulu uqobo lwaso osobukhosi. Siyabonga mfundisi OP, khonapho kuthiwa kulesi hlahla ngithi kunjalo esokuphila. Ihlahla lesi sokuphila isihlahla bani kuthiwa siyelapha? Siyabonga. So iBhayibheli lapha iyasitshela lapha ngesihlahla sokuphila eselaphayo. So isihlahla lesi sokuphila isihlahla esingathina simelele impilo engapheliyo. Sizananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye oyimpilo. So ngezinye indlela ukuthi abantu abadaliweyo baphile impilo engapheliyo bayithatha kuNkulunkulu. Umuntu yena ngokwakhe kalampilo ngaphakathi kwakhe. Kumele impilo ayithathe kuNkulunkulu. So lanxa abantu sebesindisiwe bafike ekhaya ezulwini, uNkulunkulu kuyisifiso sakhe ukuthi ahlale ebakhumbuza ukuthi kabaziphilisi bona,
kodwa impilo engapheliyo bayithatha kuwe. So isihlahla lesi okuthiwa isihlahla sokuphila lesi singathi thina indlela kaNkulunkulu eyokukhumbuza abantu ukuthi impilo engapheliyo kaso yabo bayithatha kuNkulunkulu. So uNkulunkulu ubeke lesi sihlahla ukuthi sihlale sisidla ezulwini ukuthi siqhubekisele phambili impilo yethu njengesikhumbuzo esokuthi kasiziphilisi kodwa impilo ivela kuNkulunkulu. Ngiyabonga mfundisi uhle wathi ukuthi asikho lapha sisezulwini. Kunjalo. Abalaleli enxa ukuthi sibancedise ukuthi asikho la. Kunjalo. Sesile vele. Kunjalo. Khonapho ngiyacabanga mfundisi kambe nxa wena athi ungaba la engadini yakho uzachaya imali enganani. Uyachaya imali kodwa uhlupho obeli yabakhona. Nxa abantu bangaza lesi sihlahla ngapha besona ukuthi izoni ziyabe siyaphila impilo engapheliyo. So isono kasoze siphele kundalo kaNkulunkulu. Enxa sengihle ngagijima phambili ukuthi uNkulunkulu kwasisusa ngale. Kunjalo. Bengicabanga nje ukuthi omunye ojayele ihlahla lezi ethi umuntu nxa engaba laso. Sokuphila mfundisi CK. Kukhulunywa lapha ngalo umfula esike okwawuthinta umfula wonalo ovela ehlazweni sobukhosi kaNkulunkulu. Lesihlahla lesumfundisi obi yakhuluma ngaso. Nxa sisikhangele lesihlahla sichoni ngempilo zabantu. Siyabonga mfundisi. Singafunda uGenesis chapter 2 lo chapter 3 ikakhulu ekuqaliseni kwakhe. Sinanzelela ukuthi abantu babephila impilo enaphakade. So ke nxa sesikhangele umfula lo lesihlahla esenza ukubana abantu baphile ngokunaphakade kuthi ukuthi uNkulunkulu uzabuyisela agcwalise icebo lakhe njengasekuqaliseni ukuthi abantu baphile impilo enaphakade kungabi khona ukufa. So sinanzelela ukuthi ngapha kusambulo ngapha uNkulunkulu khona ukhiyana ayevele ejonge ukuthi kwenzakale emuntwini uzakugcwalisa kusambulo. Inceda mina mfundisi labalaleli ukuthi isihlahla lesi kunjengokuthi babe imphosa ngathi ukujusa ngesikhiwa. Alright. Ukuthi khona awungasuthi ungasidla kanti ukuthi hayi sengasidla. Komele kuhlale besidla yini. Kunjalo mfundisi wami. Khona ukuthi bathengise njengoba ke sekhumile phana OB ukuthi bayime kuNkulunkulu ukuze bathole impilo. Kumele bahlale besidla. Khona okutshengisa ukuthi baya bebekhola ukuthi impilo kayikho kubo kodwa impilo ikuNkulunkulu. Inkulunkulu ivela kuNkulunkulu. Ivela kuNkulunkulu. Siyabonga mfundisi OB. Thina lapha emhlabeni kholisa njani khona ukuthi sibe lempilo evela kuNkulunkulu usuku zonke. Siyabonga. Ngizafunda lapha kuJohane 7 ivesi 37 sisiya ku39. Ithi yona iBhayibheli ngosuku lokugcina usuku olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza esithi uba ekhona omileyo ngeze kimi anathe. Lo okholwa kimi njengoba imibhalo isitsho enhlizweni yakhe kuza kugeleza amanzi aphilayo. Esitsho njalo wayikhuluma ngomoya oyingcwele labo abakholwa ababeza kumamukela ngoba umoya oyingcwele wayengakaphiwa ngaleso sikhathi ngoba uJesu wayengakakhazimuliswa. So lapha sihlangana lo Jesu. uJesu wayikhuluma lapha ngokusebenza kamoya oyingcwele ezimpilweni zabantu. Uthi yena uJesu nxa ekhona umuntu owomileyo geze kimi azonatha. Ukhuluma ngamanzi la. Ukuthi amanzi lawa singawanatha la namhlanje hathi siwanatha ngoqobo kodwa ngomfuziselo ngokukholwa kuJesu. So uJesu uthi yena nxa umuntu ewomile kumele aze kuye. Singabuyela ngale kuJohane 4 wakhuluma futhi uJesu ekhuluma lo mama lo ngumSamaria emthonjeni wamanzi. Wathi mama amanzi ongawakha lapha emthonjeni ungawanatha uzakoma. Kodwa ungabuya kimi ngiyakunika amanzi ukuthi ungawanatha kawuphindi wome futhi. So abe sesithi yena uJesu lapha okholwa kimi kuzageleza kusuka enhlizweni yakhe amanzi aphilayo. So uJesu nxa ekhuluma ngamanzi lawa wayekhuluma ngokuthi umuntu kumele akholwe kuye abe sesamukela umoya oyingcwele. So impilo engapheliyo singayilabila khathesi. Siyilabila njani? Ngokuthi umuntu lo muntu amukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Umuntu nxa engamukela uJesu uyaphiwa
umoya oyingcwele ahlale kuye. Nxa umoya oyingcwele sihlala kuye, iBhayibheli lithi uselokuthula okwedlula ukuqedisisa konke. Khona lokho kuyasiyenza siphile impilo egcweleyo ephuphumayo lanxa sesekona lo mhlaba. Lanxa umuntu wakhona esengena ezinhluphekweni uba lokuthula okwedlula ukuqedisisa konke ngenxa yani ngoba uNkulunkulu ukuye uhlala phakathi kwakhe. uNkulunkulu uyamnika ukuthula lanxa umumo ungavumi, lanxa umumo ubuhlungu wona lo umhlaba. Umfundisi ngakakuchikho napho kungaba lesizathu yini ukuthi kusetshenziswe umfula? Ngingacabanga idamu ngathi uJohana zabona idamu leziwa ngabantu kunjalo. Kodwa kungaba lesizathu yini umfula lamanzi ukuthi uyachasisa ukuthi kusenza komoya oyingcwele kuthiwa kunjengamanzi agobhozayo kunjalo? Kungaba lesizathu yini eBhayibhelini ukuthi uJesu athi ofuna akazanatha amanzi? Kungaba lesizathu kunjalo. Kwakuqala ukuthi amanzi vele ayimpilo. Lapho kulamanzi khona kulempilo. So ngezinye indlela uNkulunkulu lapha nxa esebenzisa umfanekiso wamanzi uveza ukuthi ukuphila kutholakala kuye kuphela. Njalo ungananzelela umfula amadamu siyawakha kodwa ukalutshwa ukuthi uzokuthiwa abantu bayakha umfula. Umfula yimvelo. So lapha siveza nxa ukhuluma ngomfula kuveza ukuthi into esikhuluma ngayo la kasonto engenziwa ngumuntu, into evela kuNkulunkulu yena ngokwakhe. So ngezinye indlela indaba yokuthola impilo engapheliyo yinto isenzo sikaNkulunkulu. Akula muntu ongaziphilisa kumbe ongazipha impilo kusuka ngaphakathi kwakhe. Kodwa kufanele akholwe kuJesu, athathe impilo kuJesu onguye oyimpilo. Mfundisi, ngifuna ukuthi khonapho uzike kancane, isikhathi siyavuma kunjalo, ukuthi nxa ukhuluma ngempilo engxenye abantu kumbe abalaleli nxa usithi impilo babone into kuyini vele impilo? Ngoba nxa usithi impilo kuNkulunkulu kuphela, ngiyakhumbula umcela ngoDesire of Ages page 530 uthi kuye impilo engela kweboleka, engela kwebolekwa kunjalo. Nxa usithi nxa ofuna akeze ofuna impilo kabuye, abanye abantu nxa bezwe ukuthi impilo uthi kuyini, uthi kuphefumula kuphela uvuka ngihamba kutshoni konoko. Siyabona nxa sikunanzelela lapha sananzelela ukuthi emhlabeni umuntu angazabe impilo esikhuluma ngayo lapha kasonto ethengwayo kumbe ethola ngokuthi ufundile. uNkulunkulu edala umuntu nguye ophilisa umuntu, owamphefumulelayo. Kusitsho ukuthi umuntu wonke ophilayo ukuphila kwakhe okomzuzu lomzuzwana kweme kuNkulunkulu. Ngezinye indlela akula muntu ongathi ngile mali enengi ngiyaziphilisa kumbe ngile notho enengi ngiyaziphilisa. So impilo yomuntu ivela kuNkulunkulu. Ngezinye indlela uNkulunkulu nguye ngumthombo wempilo. uNkulunkulu angavele asuse umoya wakhe umuntu usefile. So ngezinye indlela nxa sikhuluma ngempilo sikhuluma ukuthi uyedwa ongumthombo wayo uNkulunkulu. Nguye futhi ke olamandla ukuthi la nxa abakholwa kuye sebefile uthi yena uyabavusa futhi ngamandla akhe wona aphilisayo asebenzisa edala umuntu ngale. Uyenelisa ukuthi umuntu angafa avuke abe semamkelisa impilo enjani engapheliyo. Ngezinye indlela kuthi ukuthi akula muntu ongaphila engaphiliswanga uNkulunkulu. Nxa ukhuluma kanje mfundisi ngikhumbula nje nxa kumbe umuntu segula kakhulu bafaka imtshini abamxhome emtshineni bese bebuza ukuthi sincophune yini imtshini, bahle bethi bangancophuna imtshini vele sokuphelile. Ngilandela umcabango wakho ukuthi uNkulunkulu akancophuna kasisekho. Njalo khonapho nxa sikhuluma indaba yemtshini okuveza ukuthi vele umuntu kaphiliswa yimtshini, umuntu uyafa ivini esemtshineni yona leya imtshini yokuphefumula. So kuyasitshela ukuthi asingeke sathi umuntu uphiliswa yi-oxygen leya ayiphiwe emtshini, kodwa impilo ivela kuNkulunkulu. Siyabonga mfundisi kakhulu. Mfundisi CK, ake sikhangele njalo indaba yesihlahla lesi. Engxenye abalaleli ungakuphinde lokhana sihlahla esimangalisayo. Ngoba mbonani ukuthi phansi sisuka ngizafunda lapha kuSambulo 22. Usuphinde uthinta ke indaba yokuthi siyathela inyanga ngenyanga. uSambulo 22 ivesi ngelika 2. Ithi yona ke kwakumi inxa zombili zomfula isihlahla sokuphila esithela izithelo ezilishumi lambili. Sithela izithelo zazo inyanga ngenyanga, lamahlamvu aso angokwelapha izizwe.
ungakadluli mfundisi ngenye indlela lesisihlahla siqamalazela umfula kunjalo mfundisi wami yes singapha la ngapha so ke singananzelela lapha sizananzelela ukuthi njengoba sikhuluma ngesihlahla sokuphila lesi esithela izithelo zaso inyanga ngenyanga okwenza sithele izithelo zazo inyanga ngenyanga ukuthi vele siqamalazela umfula so njengoba ke setshilo obi ukuthi amanzi wona ngwawo anika impilo kanika impilo kuphela ebantwini anika impilo ezihlahleni nemvelo kaNkuluNkulu ezilongo zilamanzi la ukuphila so ngenxa yalokho ke siyathela lezi izithelo inyanga ngenyanga akukho lapho okuthiwa khona izithelo zazo sesiphelile ngoba sisemanzini okuphila so nxa sigxumeke ngendlela iBhayibheli likubeka ngalo kuba sobala kucace mfundisi wami ukuthi kakusoze kube khona ukusilela kwezithelo zesihlahla ngoba sigxumekile emanzini ngapha la ngapha siqamalazele umfula so asizabe sithela izikhathi zonke kasisoze sifanane lezihlahla zethu lezi ezithi nxa kuyisikhathi sobusika kabe kungelamanzi sicine sithelela ubona isihlahla kwesinye isikhathi siyoma siphinde sihluma amaluba ngoba lesi ke sigxumekile emanzini okuphila sizabe sithela izikhathi zonke kakusoze kube khona ukusilela lo Ezekiel laye uyagcizelela futhi uEzekiel 47 verse ngelika 12 ukubana ke akusoze kusilele lezi izithelo njengoba ke izithelo lezi zizo ezizakwenza ukuthi abantu baphile kokuphela lamahlamvu akhona ngokwelapha izizwe so kumele ukuthi kuhlale kusiba khona izikhathi zonke kungabi lesikhathi lapho kusilela khona Siyabonga mfundisi obi indaba yokuthi amahlamvu lawa lezithelo ngokwelapha izizwe kwelapha njani kuchoni siyabonga so khona phana nguverse 2 khona phana ekugcineni kuka verse 2 ithi yona amahlamvu aso angawokwelatshwa kwezizwe so lapha sinanzelela ukuthi kule ndaba yokuthi uNkulunkulu kule njongo ayelayo ngabantu ebadala isono singakangeni so kodwa ngokungena kwesono kwaphambaniseka ngezinye indlela isono saba ngumangenela saphambanisa injongo kaNkulunkulu ngabantu kodwa ngokudla esihlahleni lesi esokuphila lesi siza finyelela lokhana uNkulunkulu ayevele efuna sikufinyelele ngokwesibonelo esinanzelela ukuthi indlela iheight yabantu ngenxa yesono abantu bagcina besiba bafitshana ngenxa yokwanda kwesono ungakhangela eBhayibhelini siyatshela ukuthi abantu abanjalo uMethusela baphila 969 years ungananzela ngenxa yokwanda kwesono emhlabeni iminyaka yabantu lokhu isenze njani sehla kuyafana ke le height ungabala kulensuku besifunda incwadi kaDeuteronomy uthola kuthiwa kulamadoda ayiziqwaga emakhulu ungafunda futhi ngensuku zikaNoah kungakabi lozamculo kuthiwa abantu bankhona ababephila emhlabeni kwakungabantu abayiziqwaga abakhulu so sinanzela ukuthi ubufitshane babeza ngenxa yesono kumbe kwabangelwa yisono kodwa singafunda lapha uMalaki ngo4 verse 2 la iyasitshela ukuthi singafika ezulwini sizakhula so singadla esihlahleni lesi sokuphila nxa iBhayibheli ithi amahlamvu ngokwelatshwa kwezizwe nxa sisidla esihlahleni sokuphila sizakhula sifinyelele iheight uNkulunkulu ayevele ijongile ekuqaliseni esidala ngayo kungenzakala yini mfundisi ukuthi le mikhuhlane ethize ebesilayo kodwa ngiyathemba ekuvukeni laphana kuyaba lenguquko angazi mbe lanxa sesizwe kuyale imikhuhlane eyabimele yelatshwe angazi siyabonga abafundi beBhayibheli ke bayavumelana ukuthi nxa abantu bevuka lapha imikhuhlane izasala emangcwabeni abahambelayo abasoze bahambela ezulwini kodwa ke iheight asoze phonga ukukhula ka1 ukuthi siyasivuka nje imvuke sengimude yikho ke kuzadinga ukuthi siye kudle esihlahleni sani esokuphila bese sikhula siyefinyelela iheight nale uNkulunkulu ayifuna indaba ngani utsho kimi ngimfitshane kwithemba labantu abafitshane ikhona la kunjalo ithemba labantu abafitshane likhona kodwa ke phela singasikhuluma kathesi umuntu omude njengoAdam lathi ukuthi sibafitshane abalutshwana abafika kuAdam thina abasekho vele abafika kuzinga likaAdam so ngezinye indlela nxa singabona bayi 2 meters phela mfundisi abasoze bafika uAdam wayesedlula khona 2 meters wayesedlula khona so omunye umlobi uzathi yena
uAdam kuthiwa waye ubude bakhe nxa singathatha umuntu omude kulawo bonke abantu emhlabeni uAdam wayengamphinda kabili kunjalo ubude bakhe so ukuthi kathesi sonke vele sikhona emhlabeni sesibafitshane hayi sunduduzile mfundisi kunjalo ngicabanga ukuthi nxa yimi ngedwa enza ufuna ukukhula sonke khona mfundisi sonke siyabonga mfundisi sikhe akusitshele ngendaba yona leyo ukuthi uNkulunkulu kuthiwa uzahlala labantu bakhe yabona uverse 3 lo 4 ngiyabonga ngizawafunda futhi lawa mavesi ithi yona ke kusambulo ngo22 ivesi ngelesithathu lelesine kakusayi kuba khona lokukodwa okuqalekisiweyo isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu ziza kuba kuwo lezi ncebo zakhe ziza kumdumisa ziza kubona ubuso bakhe lebizo lakhe liza kuba semabunzini abo so esikubongelayo lapha ke iBhayibheli likubeka kucace ukuthi isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu sizaba phakathi kwabantu bakhe lesewundlu sizabe siphakathi kwabantu bakhe kusitsho ukuthi lokhu esikwenzayo namhlanje ukuthi siyakhuleka nxa silolutho esilufuna kuNkulunkulu sithembele ukuthi umthandazo wethu uyafinyelela ezulwini ngokusebenza kwamoya oyingcwele la ngoJesu osincengelayo ngalesi isikhathi ke esiyabe sesikufuna siyabe sesikhuluma sikhangelane loNkulunkulu ubuso ngobuso ubuso buzobukana lempendulo nxa siyabe siyidinga siyabe siyithola khonapho ngoba siyabe sesihlezi laye uNkulunkulu kuyafanana lasensimini yase-Eden isono singakangeni uAdam lo Eva babe khulumisana loNkulunkulu ubuso ngobuso begwejisa laye kungadingi ukuthi bamcatshele bambalekele ukucatsha kuphela kweza ngemva kokubana ke sebedlile isihlahla kodwa ke khonokho okwakusenzakala isisono singakangeni yikho kuzakwenzakala futhi eparadise elitsha lapha njengokuloba kukaSambulo linganceda lobabili ngabona lokho mhlamba asisansi ukuthinta kodwa ke kuhle sikuthinta abalaleli bancedakale ukuthi kuthiwa kule ubuso ibizo lika baba ebusweni emabunzini ngithi nesandleni sabo kutshoni lokho ngasikhuluma ngebizo nje ngamafeature ngiyakwazi ukuthi lingasincedisa abafundisi kodwa senze ukuthi abalaleli laba kubambe siyabonga so nxa kukhulunywa ngebizo lapho umfanekiso eBhayibhelini ibizo limele isimilo somuntu so abantu laba kabasoze babhalwe lapha ebunzini sibili ngokukhanyayo kodwa ukuthi nxa kuthi abalebizo lika baba emabunzini kumbe ibizo likaNkulunkulu emabunzini ukuthi bale isimilo esifuze sikaNkulunkulu ngezinye indlela abantu laba ingqondo yabo iyaguqulwa ifuze ingqondo kaNkulunkulu so indaba yebizo indaba yesimilo isimilo esifuze esikaNkulunkulu lo mbuzo ngalibuza abafundisi licabange ngawo nxa lingalampendulo sizawubona kwelinye ilanga ihlahla lesi izizwe ezingaki la bangaka abantu abangabe sezulwini asithi thina over a billion angithi manje bazabe senele ukudla ihlahla esisodwa siyabonga ngicabangela ukuthi umbuzo lo singawuphendula ngokuthi thina nxa sicabanga sibili ngabantu abayibhillion sicabanga ngokwalapha emhlabeni kodwa nxa sesikhangela ngendaba le lapha ngoba siyatshelwa vele ukuthi ezulwini ngale sifika kuzaba letafula enkulu yabinde igcwele abantu bonke ukuthi ukudla kwakhona kuyathatha isikhathi esinganani ngoba nxa ukhangela kathi esemtchadweni ukuthi abantu abasemtchadweni abangafikile 1000 badle baphele umsebenzi ubona kungumsebenzi omkhulu kodwa lapha yikho iBhayibheli sithi lihlo kalikubonanga lendlebe kayinjani ayikuzwa awumbambile mfundisi kunjalo vele mfundisi kanti sake sabona isihlahla esithi ngapha komfula sikhona la ngapha komfula sikhona asikaze sisibone bese siba isihlahla esibambana phezulu asikaze sisibone so okuzakwenziwa nguNkulunkulu ilihlo kalikubonanga njalo kuphasithela isithelo lapha ezingamachuma amabili asikaze sisibone isihlahla esinjalo kuthiwa sithela izithelo eziyithumi lambili inyanga ngenyanga hayi abazakhuthayi asazi singathini mfundisi obhisi esibange emaphethelweni kukhulunywa ukuthi akusoze kube lento eqalekisiweyo thina singaphila njani ikakhulu sikhanya isithembiso ukuthi into eziqalekisiweyo ziyabe zingasekho enxa lokuthinta nje ngamafeature sibange ekugcineni ukuthi nxa sikhuluma into eziqalekisiwe sikhuluma yakhumbula ukuthi umhlaba uqalekisiwe kunjalo konke lokhuyana siyabonga ungakhangela laphana uvesi ngo3 isigaba sakuqala ithi yona kakusayi kuba khona ukuqalekisiwe ungabuyela ngale kuGenesis futhi uyasinceda uGenesis uyasitshela uGenesis ukuthi
uAdam loEva bedalwa isono singakangeni umhlaba wawubusisiwe njengokuthi umhlaba kwakungela meva njengokuthi babesebenza ensimini yaseEden kodwa babengaphumi izithukuthuku yikho esikubonayo lapha so kodwa ngemva kwesono kwathi umhlaba usuqalekisiwe ngenxa yakho so isono sesingenile so nxa uthiwa umhlaba uqalekisiwe ukuthi uNkulunkulu uyabe sesusa okunye okuhle ekade kukhona kuwo njengokuthi kwamila ameva lokuthi ungakukhangela futhi lakade ukuthi uzathola ukuthi umhlabathi sibili wawuvundile kudala kodwa ngenxa yokwanda kwesono ukuvundela khona kunjani uyalokhe kuphela izihlahla zazithela kuhle ezinye vele kasanjani kasatheli so yikho ukuqalekiswa komhlaba ngenxa yokwanda kwani kwesono ngaba umuntu omfundisi khonapho ngabalaki lapha mina engikhulele khona ekhaya ngela ngaba umlomo indawo yakithi esifuleni kwakusiba lotshani obungumthanyelo buyakhona lapha kunjani kulezithelo kulamaqhaphozi kodwa ungahamba kathesi inkangala kunjalo so nxa sikhuluma esiqalekiso sikhuluma khona ukubangelwa yikwanda kwesono kodwa malibongo igama lenkosi ngoba kule ndawo ongela siqalekiso khona njalo thina siphila emhlabeni oqalekisiweyo kodwa iBhayibheli kayisichiyanga singela themba siyaphiwa ithemba ukuthi ukhona umhlaba obusisiweyo umhlaba ongela bunzima umhlaba ongela meva ongela zithukuthuku lo mhlaba siwuthenjiswe mahala ngokwamukela uJesu kuphela singafika khona ngakho kasiqine nini sibe lesibindi sibe lethemba ngoba ikusasa yethu inhle kakhulu siyabonga mfundisi CK ungakatsho amazwi amafitshane ngingaphendula lobabili ukuthi okunye ukuqalekisa umhlaba sidini abantu ukhangela abantu abahamba begepa indawo yonke la soze baqambe ngamabizo kunjalo ihamba begepa indawo yonke uthola ukuthi sugqela amagodi indawo yonke angithi khona ukukhana kwenza ukuthi amanzi kasekho izulu kalisani kuhle kunjalo mfundisi wami ungananzelela lezinye izinto esizenzayo thina lapha emhlabeni like izibi esizichithayo ezilokuchisa izinto ezinengi kwenza umhlaba ube ngoqalekisiweyo kakusatheli ngendlela okumele uthele ngayo futhi ungakhangela even ekuqaliseni okwenza ukuthi umhlaba ungoqalekisiweyo ukuthi owayesewonile ngumuntu waqalekiswa umuntu wasekuqalekiswa lo mhlaba ngenxa yomuntu lenyamazana lazo kwaba into efana nayo sinike ithemba mfundisi wami ithemba lethu mfundisi lithi lona ke ilihlo kalikubonanga lendlebe kayikuzwanga lengqondo kayikucabanganga lokhu uNkulunkulu asilungiselele khona nansi indaba balaleli abafundisi basethulela yebo kambe umhlaba uqalekisiwe lathi siyona ngakhona kabakuqambayo sigebha amagodi silime emfuleni kwenza ukuthi umhlaba ungatheli kuhle izithelo kodwa nxa kukhulunywa lapha kuSambulo 22 emhlabeni ozayo kakulanto eqalekisiweyo yenza isinqumo sokuthi ube ingcenye yalabo abazoba izakhamuzi kulo umhlaba obusisiweyo endaweni ebusisiweyo engaqalekiswanga Nkosi ayibe lathi sidibane njalo kuvikelizayo isikhathi esifananayo endaweni efanayo siyabonga